إيرو جيهان حسام لچرخريا شهيد أبي يوسف قولو لقامش لو جآلية قالك سازيين دس قالك سازيان و دهمان دميدا شيخين عربان أولدار و وبكيف خوشي جآلية قال قامش لو و هات بشوازي كرن gelek spas dikim di serî de ez ê silava xwe bidim Apê Yusuf ez ê di huzûra wî de silav û soza xwe bidim gelê mantiqê ku ez îro gelekî şanaz û serbilindim jinekî Kurd ku tarîxa Sûrî de cara yek jinekî Kurd bibe mudîra mantiqa ev şeref jî û ev serbilindayî jî gelê Kurd qamişlo damin ji bo wê îro heger ez li virim bi saya va serkeftiya ye bi saya ked û emeka her kesî ye zarokekî heta ixtiyarekî bi saya destkeftiyê şoreşa gelê Sûriye ji bo wê çi dibe berabê wê soza min ji gelê mantiqê re ji Qamişlo re ji Amûdê û Tirbespiyê re ji Tilhemîs û Cezayê re wê soza min ev bê bê ku ferq û cudayî ez bikime ez ê layiqê vê erka ku we dayî min erê di pêvajûyekî wisa de barekî giran e lê vî barî hûn ê arî me bikin ez jî soz didim we ez ê her tiştî bikim ku xizmetekî ji bo civaka xwe bidim. طبعا لي الشرف أقف أمامكم مدير منطقة قامشلو لم يكن ولن يكون لي فرق بين قامشلو كما قامشلو غالية عندي رح تكون جزعة كمان ورح تكون تلحميس كمان ورح تكون تربسفية وعامودة كمان. طبعا كوني مرأة كردية وكوني أول مرأة بسوريا أحمل هالمسؤولية وأنا واثقة من قوة شعبي والمدن يلي أديرها بشعبها وبثقافاتها يعني التشارك يلي الموجود